pala. Di man ma-close ang window. Ah, bahala kayo. Bahala, mamatay ko. Patya na lang ko. Oh, here's your order. Wala, gago ka. So hello everyone, karon kinata diri sa Roblox ug manulat aning shawarma kiosk ug tanaw na to kung sa jud ni kahadlok ni Roblox, tanaw na to pambata ra ba jud ni, pero hinayon sa atong volume kay murag hadlok jud siya giatay. Let's go, asa man ta magsugodan eh? Sa endless mode or sa story mode? Story mode ta para makabalo taon sa story aning shawarma. Full ship complete na sa diri ta sa full ship. Kay para makabalo jud alo nagago na matay. So we recommend playing with high graphic settings. Giatay mag-lag, maginig low quality lang. So karon manarbaho na ta, salamat. Yan jud ko jobless jud giatay. Oy! Well, gago. Turn on grill asa man. Read the safety rules, they're super friendly. Welcome to the night shift. Stay calm and follow the rules. If a smiling customer comes in, hand him a soda, the way at his face. Some customer will not reserve at all. Close the window immediately. In case of a di ko basag tarong ba? Never open the door unless you must, and always check anomalous customers through the camera first. Halaka! Haya! Oy, may go ka na. Oy, kani normal ni, di ba ni normal ni, hawa dia. Buang kita may mag-order og shawarma ng karate-karate, baliw yan. Ano gago ni bayad siya? I work at the gas station nearby. Yawa kisa may nangutaan na aning gatay ni. Add cheese. Hey, kakapoy! Ay, normal ba ni? Kaya murag normal man. Seems normal to me. Here you go. Here you go. Siyempre ako yung nagluto na. Lami gud ko. Ha! Gagun sa mani. Naragihugaw diri lagi. Ah, silig diri. Customer be, dali be, kay boring na kay ba? Gago sa mana. Oy, normal. My head hurts. Hala na lagi slice yung baba lagi. Feeling pressure on one side. Hala gago. Di bluetooth yang ulo bay. Daw sabaw yung sa atoy. Sabaw. Ah, di ni normal bay. Hawa diri hawa. Hala ka unsa man na. Mupalit nag-shawarma. Uy, baba. Hala, di mo na og akong kwan. Di mo na og akong window. Close the window. Quick, close. Di ma-close ako window, bay. Sumasok bagay tabi. Buang masig mo palit din nag-shawarma day. O daro palit. Di man ma-close ang window. Ah, bahala kayo, mamatay ko, patya na lang ko. Ay, bay, so manibay, di man maklose ang window good. Bahala kay. Hala, gago. Nya, okay na, mo na to. Mo na to pulo sa gago, bay. O kani, di ni normal, hawa na rin. Hala ka. Unsa man na. Ay, Babay din ako, resign ako. Iserban ako ni? O man si kwarta. Pero sige lang, butan man ko. Sige lang. Ako na bahala sa akong allowance na ng kwaon. Yawa, ako na gihadlok. Ako pa yung mga libre og shawarma, bisti. Asa makagatan-aw? Seems normal. Okay, normal ka, normal. Oh, si Michael Jackson, oh. Kago normal ka to. Hala ni, balik siya. Ako, gidala-dala na yung shawarma, way. Lami, bay. Ay, di na shawarma, yung shawarma, cellphone, day. Oh, here's your order. Hala, gago ka! Yawa. Hindi atay waka oy. Yawa ang ringtone nimo tarawa. Ano man og rolling mong shawarma. I feel good. Patay ka way ulo. Patay ka. I can feel my head. Langan natanggal na imong ulo. Lalaki ni babae. Pero tanaw na to og normal. It doesn't matter pero tanaw na to og normal ba siya. Okay, normal siya. Yatira not doon akong meat. Adugaya jud ning meat. Ay makalagot man eh. Here you go. Halaga ko ka. Oh ni saka man ni. Mao ni inspector. Gago nagkamali ba ko? People tend to get nervous around this kind of beauty. Bagong mata ni mo? Ay, di ni normal ni. Ngao na makidugo sa imong. Ah, di ni normal ni. Ay, killer guro ni ba. Pero kailangan para di tapat yun. Di serba na to ang mamamatay tao. Kisa sa ako papat yun diri giatay narbaho ra tagtarong. I have a proposition for you. Will you eat my booger for 1,000? Giatay dama ka ba nimo for 1,000? Di ko mukha og kugmo para sa 1,000. 1,000 na na bay, di ka kapunit mas kasag 1,000 to pay me 1,000. Ha? Ako na may nasag 1,000? Ako na nikaw kugmo ako pagikuha ag 1,000? Yawa na scam ko. Na scam ko bay. Ako na nikaw kugmo ako pa ni bayad og 1,000. Giatay mo. Make it fast, no grill, no onions. Lo. Ano to bay, normal ba ni bay? Wala gag. Hay gago, yawa. Yawa ka. Two shawarma, no grill. Wait. Patay ka bay, unsa man na? Patay ka bay, bahala ka dia. At least ni bayad na 300.
Ay, di arani, balik na sa dangkumag. Bye-bye. Here, take this big tip for the best shawarma in town. Big tip. Oy, 500. Oy, 500. Pila ka buok sa warma mong ganahan. Gusto ka tulo ka buok. Pila na mo ka buok magigsuon, day. Nanapunta ning magduwa-duwa na punta og tao ba ni Ordili? Oh, This shawarma, I reach true strength. yeah, I reach. You can reach. Halo, gago ni Saka siya. Normal man to, bay. Hubog lang to. Uy. Puta, ragis ka! Halaka. What the fuck? Kinsa man ka? Klaro kayo, di ni normal ni. Kaklaro na, di normal ang buwangan na. Pero nibayad dya. No. Di ka normal, dili ka normal, bay. Fine, you'll see what it means to ignore me. Iwan ako, baan lagi ko. Woo! Halay, gago ka! Your words. Fix the trash bin and then the power outside na. Yatay mo gawas pa ko. Dali abay. Gusto naman ko manarbahog marangal nga nung unguon man ko diri. Hala, gago. Agit sa naman po na. Uy, agluto eh. I want to resign now. Halo, gago ka. Shawarma, please. Kagong kanta pa to. Tangkara ninyo sana all. Normal siya? Normal man siya no, tangkad. Lugago. Unsa man yung tela? Normal man siya no, tangkad lang. Sige. Sugot. Here you go. Ops, atras muna. Thank you. All I want is your love, and you gave it to me. Inspector! Alas 2 na ay? Hala ka, gago! Hala! Nams ako! No!